Malo lau maria ho e ki menelei ai Tonga ko Tongatapu te au sia mai ai whakasinga ko ia o wike. Whiwhike ta talelei ki mo tolu ki mo uni ngongo me li teo me televisone Tonga ki he whiawhini e whiawhalei te koe ni aho tolu o siulai. I he wakai ki ngahi tala noala lahi o i hoa. Whakaola he tahi ne Princess Kalauni me tamapiri ni sita whahauman mataongo ai tohi tutu uni ngā aue whakawhanua ki na malui o longa I whanau. Kau ata ik pale mia ki ngai whakataha I te wāki whakataha kau take Pasifiki mo ngahi konferenisi whakawhaitu o I he konga ki mui o tauni. Pea whakali ali e kau white mui hoi hoi fua ak veipa ki Kalauni me seilala e nau te unga matatahi mo te unga tu uwhanua aniafi. E ai whakmawakai ki ngahi o ngongo me malai o sipoti ka pē ki whakamatala ea whamui mui taha. Ka koe wakaile vaini ki he whakaiki ki ngahi o ngongo ko au popua aho. Ko whakaala he tahi ne Princess Kalauni sinai ta kala mo tamapiri ni sita whaahauman mataongo ai tohi tutu uni ngā aue whakawhanua ki hono malui o longa I whanau o iloa koe mata I ko loa. Koe whakaala ni I he pongpongi aho ni I ha polokalama makehe ni whakahoko ki he hotele tanoa. I he mea tahi ne Princessi Kalauni snai ta kala I he kātoa ngani, nā ne wiki ai e ngā ue ko lava ke uhike makamaile ia ki to ngani, ke iai a whahinga tohi tutu uni ngā ue peheni ke ne malu I e ka hau o e whunua. I he tohi tutu uni ngā ue koe ni ne whahai he atenseni ale lin tā whlau mo tui, ne whatu ia mga tu unga he whema o e pule anga he wā wheua taha, ke whatoka tutu uni ngā ue ki hona malu I e longa I whanau I to ngani. Ia ne pehe ne tata ke ngā ue koe ni he pot ngā ue whakamau anga, whataha mo tokoni o hako miti ngā ue whakawhanua. Ai ne pehe whalau moi tu I koe ngā ue ne nau whakahoko ne I kai ko ha whakakato peo ha tutu uni ngā ue, ka koe whakakato o ha whie ma uiwili whakawhanua. O mātunga eni mei he li poti, koe pesete walu fito longa I whanau I tonga ni o nau whiangangai, mo ha whahinga whakamamahi I api. Ne toi whaha e he ateni seniale, koe uloa ki toi tutu uni ngā ue whakawhanua eni, ki ona malu I he longa I whanau, me iha whahinga whamamahi o nau whiangangai moia. Pea koe mamaile mahu inga ia koa o sia e he whanua, koe uhiok ne oange ai malui, mai longa I whanau I tongani. O he konga lalahi e nima, ai tohi tutu uni ngā ue koe ni, ai ne toi whaha e whalau me tui, o he konga he tutu uni ngā ue koe ni, o kune whahino hino e hala whanonga, ki a lau whakanganga fo ou, mai malu I o longa I whanau I tongani. Koe hau sia e tongani a makamaile koe niu, ne toi hau sia e tukpā tongani he tahiwe hiwa nima, ke whotutu e tukpā whamaman lahi o e to tonu ai longa I whanau. Kai ke he koe whaola ai tohi tutu uni ngāwe whawhanua koe ni, ko a tātua I peia ki ngahi kautaha, o nau pātolo ke to tonu ai longa I whanau ke kamata ngāwe aki. Kau hika te teo ato e Pasifiki ke nau kau ki ngahi whatahaanga mo konferenisi whamamanahi, nei me ai ai palemi ano pere whawhanua ki whisi I he wikeni ki he whataha ai kautake ngahi whanua e Pasifiki, koe teo ki ngahi whataha lalahi o manake whakahoko I he ngahi mahina kahoko. Ko e whataha koe ni ne whakate whito I he kautaki troika. Puka kau palemia I tako tonu he Pasifiki o kau kei palemia o Tongani, palemia o Tumotu Solomone mo palemia o Palau. Ko e whakatahaanga koe ni ne whakahoko I pētala monua no pere whawhanua ke palemia fo oe o Tumotu Solomone, Honourable Matthew Whale, I hono whili fo oea ke lakanga palemia, pe koe sea ia o Troika I whakatahaanga hoi kau take ngai whanua o Pasifiki. Ko e whakatahaangani ne iai whinga māli e ke alea iai e he kautaki, hei ngahi ngawe mahu inga whawhitu o kau ke ngahi talatala noa mo whakamatala fo o whikau ake mo ofisi o kune whakapaanga ai ngahi mateu teo me wesia mei he whilili waki o ea I ngai whanua o Pasifiki. Nei kau ki hene me teu ke konferenisi whamauman lahi whakatao o teu ke whakahoko I to ake o whikau ake mo whilili waki o ea I Septema o tauni pe koe iloa koe COP. I kai ngatai ne kau ki henu me palani ke teu ke whakahoko at ai whakataha kau take ngai whanau Pasifiki, pe forum ki Palau I Aokosi o tauni. Ne whapapau I e pe whakataha ne tuko pai troika, ke te whakamalohiange e whingau aki whawhitu he Pasifiki, ke te malohiange mō tuu loa. Ko whakapapau I mai he ofisi o palemia koe aho malo lo whakapune anga I hono whakamanatua ai aho alo I aine awhio ki ngtupo wono
e tō tonu pe a pongpongi ai a koe aho whāia o siulai wanoa wano. Ok mahino koe anga maheni ok whaatoloi ki toki whamanatu ki he aho moni te wike taha, ka koe hiko tō tonu pe aho whamanatu i he aho tokonaki, koe whatatau ki he lao koe aho malolo whakapuli anga kupu walu kupu si i tahataha, e kai ai ke iai ha aho malolo whakapuli anga makehe ki he aho moni te i he aho whamanatua ko iai aho alo i o tamatu i. E kei hoko atoe pia, ngāhi ngāwe ngā maheni, ai ngāhi ofisi e pule anga, mo ngāhi businessi, pē whoki ki he ngāhi ako anga i he aho moni te. Pea mei he whiauhi whirimisi hei nana, o kutoe pia ngāhi hoa si i pia whakakalaoni e mis hei nana fo o ki ta o wanoa wano wanoa wa fitu, ai o amanaki ke whakahoko ia i he whiawhia aho ni. Koe hidi eni ai ka mata mai e ka atoa ngā hei nana mi he wike kua o si, o a o mai kena whakamau i e ka whinemui i he wikeni. Ko whakamau i e ka whinemui i he whiauhi lima me ngāhi whiauhi whakakatoa e ono i he whiauhi ni, ai nei whakahoko ni awhia whiauhi te unga matātahi, mo te unga tu whanua ngāohi me ngāhi koloa whakawhanua o ngai aki ai ilo fo o. Ko whamau i ka whinemui i he whiauhi ke he nima me hi ngāhi whiauhi e ono o he whiauhi. Ai ane whahoka ne whiawhia whiauhi te unga matātahi mai te unga tu whanua ngāohi me hi ngāhi koloa whawhanua o ngai ake ilo fo o. Ni whahali ali ai he kau whinemui hana o ngāhi teu kehe he te unga matātahi i he ngāhi no o kehe o i tupenu o whatatau ke tūtu uni e whiauhi e gai ki toi owa i he mita e tolu. Ne tōki mua i he whiauhi te unga matātahi ai kau whinemui e toko nima ai a koe Miss Tali Kifisi mele ka fo atu maafu. Miss SNS USA lava he ka kalahingoa e sau. Miss Apraxis New Zealand, Kathleen Vaiatangitau. Miss Lady Maria Tonga Australia, Celia Matelau. Pehege Miss Masani Connect, teki whaiva i hakau tui tawake. Kai kehe i he whiauhi te unga tu whanua i he ilo fo ou, ne whaali ali ai he kau whinemui e ngahi te unga, ne ngauhi me ngahi koloa tu whakaholo ai Tonga. O ngawe aki ai ilo fo ou me ngahi whakaukau fo ou. Ne whahaha i he kau whinemui e tau kei fo ou i hono ngauhi e ngahi te unga tu whanua, me he ngahi koloa kehe meina tula, o hangi e koe niu, lopa, wheta aki, halu, mo ngahi koloa kehe. Nei tūki mua i he toko nima tūki mua e whiauhi te unga tu whanua, ai Miss Ministry of Infrastructure, Larila Ngalu. Miss Takeaway Creations, Meliani Brown. Miss SNS USA, lava he ka kalahingoa e sau. Miss Lady Maria Tonga Australia, Celia Matelau. Pehege Miss Masani Connect, teki whaiva i hakau tui tawake. E tok whaki kotoa ai pale ki i kuna ongo whiauhi koe ni, whakataha mai ngāhi whiauhi kua osi whakahoko i he whiawhi o e ahoni, aia e whakalauni ai pēr i kuna o e mise lala wanoa wa fitu i he e whiawhini. Koe ngāhi o ngongo whakaloto whanua pe ia hoko mai o kahi diani ka whamumui taha, me he mana e o e sipoti mō pia o lie. I he whetaki nima e komisoni whamawhora rea Tonga me potungau e ngahi ngāu e whaloto whanua pe mia. Malawa i ke whamawhora te mala e sipoti me whiauhi Super Rugby Pacific manoa ua no. Whamalo ke 8 minista me tawha i sipoti ai potungau e i whengau e aki ua whakahoko. Malo me toki whilo ngoki koe wakai eni ki he mala e o e sipoti. Ko tukuange mai he wheako i kare tahi te vita tu i fua ai toko whafo ou ki ene timi teu ki pakihi mo Zimbabwe i he sāpate i Denver, Colorado, Amerika i whiahui ko ia ai Nations Cup wanoa wao no. Ko e toko tolu he timi i kamata ai a koe maratou tutuko e Albereki, atu Mori, pe whoki ki he hua tuki mua ko i he timi ta wanoa whafonua no sila he wanoa taha ua, Chimi tu pou, kai mai whikawalo i Bay of Plenty, o tu nuku pauta, kai whawha mai a Mahonri ngā guru me he sea tari la vea. Neongo ku kei kawhi kāu te ni benta mei whuna, ko te whoki whae hawhi matakai mihe paki mo e toi, sona tane takulua kene te take te mihe uraki vainga kai tokoni ki ai a se misi paea mo Solomon Kata. Rotoani ko whoki mai e rekoro tutuku te rusa vea inu, o kamata ia he wharani whika tahataha kai whoaki ki a Daniela Filimone
Taha kau toki mo ape me timi ko ia Hurricanes ki he kapakau to matau pe rea kolo lewa a William Havili. E whautou tamai rewa se niale, Patrick Pellegrini, whrani whika hango fulu kai midfielder mai a fine e nisi mo John Dabueluelu, ki whaau whoki ai furihiko ni he whaiako, ai a koiongo kapakaweni, fine e nisi mo John Dabueluelu, ka koinu ko mai ki na ua kena tū whakata, i he tuunga sekeni mo e senta. Ilo ki misini e paila te imai e Sam Moria e o tumua e sikalamu he tunga huka, kai matatolu mai a whatongia pai a mo atu mori, pe hua rewa Jimmy Tupou mo veikoso poloniati. Rotonga ni e whoki hi wha Sam Tupou ki he whanani whika o no, whika whitu ma rewa se misi pai a bea taula mai a o tunuku pauta i whanani whika walu. Kai rotonga whoki ni ko e sea tai lavea e whawhao mia e se kope mori, Siegfried Visi Hoi, Paula Latu, Maharinga Kuru, Sione Tuipulotu, Sea Singini Solomone Kanta kai pe whoki kia Angelo Thomas Moa Tutavuki. Oku amanaki ke hoko tai pea i kare tahiki ne vainga hono wā mo Spaini, pe whoki ke timi ko ia a Portukari o tātuku ki ai, i ngai tesi ko ia ai whiauhi ko ni, ai Nations Cup. Ki mō pia tau māwai, tuki te o atueni ngā hitala nolalahi o e whiawhini. Whakaala he tahine Princess Si Kalauni, sinai takala mo tamapiri ni sita whaahauman mataongo, ai tohi tutu uni ngā ui whakawhanua ki hono malui o longa i whanau. Kia wata e kwalimia ki ngāhi whakataha i te wake whakataha kau take Pasifiki, mo ngāhi konfen nisi whawheituu i he konga ki mui o i tauni. Pea whakani ani he kau whine mui hoi hoi fua vei pā ki Kalauni Miseina la e nau te unga matātahi, mo te unga tu whanua ani awhi. Koe o ngongo ia ki he whiawhini whalaite aho tolu o sune, o ke whakaamne o tōna tuia ke loto whane kotoa i he o tu tongani. Kai māloa pito i tau ki whi au mai, mō mea.